The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim near ISBT. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger, blind view monitor, bakiway. Tek kum ki kaliram, hagador ke bejam, tak sao point riulak. Just wow. Uway Diengbah, ula Khyllem Hapdeng ke Surok ba, National Highway 6. Hakasnong Quinine Riboy District, but hakan ni jingja, syam ladon satia kanu jingja ke pasungsi. Kat kum ke jingtip balayolum. Layat hu, bau dieng ubah Khyllem Hapdeng Surok, Hapdeng kapur lai baji haduk lai siteng no asngi, hakan riu trik nailar aja pun riu. Bat kani ke jingja, kalawan rae ke jingteng jong kikali, kibaya kiau ya hiar, nasyalong cagohati. Daka jingwan poi jing kinong tre ke National Highway Authority of India, ringkat ke jingnya rap lang jong kipat ba, lala ban pengkerja yu Diengbah, daka basyia mat lingkot. Nyerap kulit dah. Jatuh kumpul lai steng lai beci he. Kai ni warna ni tu don ni ada beci. Ngat akali ni ba mensau tu kan tu jana tang blok akali he. Pagana mana? Harai le gal air ya. Au ete don rai kalir don na julor ma. Blok tang Sahkut blok tang kali he. Dei nuntre joni he jona ai. Pat ini presnong ni. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam Hapdeng ka Assam bat Meghalaya. Ka we ka them artli ki jila. Ha ka binta jong ka Assam dan kumba ar phaudli ki karkhana red category but ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant. Hang ta ka don ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai. Ha ka binta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bintalang hinrai ka jingmi cha bo ka ya pher de na ka ta ka daw kini artli ki jila menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan.